Guverineri w'akarere k'uburasirazuba ka Luhansk muri Ukraine yabwiye BBC ko ingabo z'igihugu cye zabohoye imirenge 6 uko ni ukuva ku wa kabiri w'iki cyumweru mu gihe imirwano ikomeje. Serihi Haidadi yashimye icyo yise ko ari intangiriro yo kubohora akarere ke kuva mu ngabo z'Uburusiya. Bibaye mu gihe hari amakuru ko ingabo za Ukraine zimaze iminsi zotsa igitutu zisingira umuhanda w'ingenzi Uburusiya bukoresha mu kunyuzamo ibikoresho bya gisirikare. Uburusiya bugenzura akarere ka Luhansk hafi ya kose kuva mu kwezi kwa karindwi. Ni kamwe mu turere 7 twa Ukraine Uburusiya bwavuze ko bwigaruriye. Kremlin, ibiro bya perezidansi y'Uburusiya, itsindagira ko ubutaka bwose Ukraine yabohoye buzongera bugafatwa. Hagati aho Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yashyize umukono ku itegeko teka ryemerera ibyiciro byinshi by'abantu kutajyanwa mu kurwana mu ntambara yo muri Ukraine. Itangazamakuru rya leta riravuga ko abanyeshuri biga ku buryo buhoraho cyangwa by'igice mu mashuri yemewe bashobora gukerereza ubu busabe bwo kujya kurwana, kimwe n'abandi kandi banyeshuri barangije icyiciro cya 3 cya kaminuza nk'abo mu ishami rya siyansi. Abarusiya benshi bahunze igihugu kuva Kremlin yatangaza icyo yise ihamagarwa ry'igice ryo kujya mu ngabo mu byumweru 2 bishize. Ibintu byateye ubwoba ko abantu bize bashobora guhunga Uburusiya. Andi mashusho yashyizwe ku rubuga nkoranyambaga yerekana abana b'abakobwa biga mu mashuri yisumbuye bajya mu myigaragambyo yamagana guverinoma. Ubu igeze ku munsi wa 19. Inkuru ya Sebastian Asha muri gizuha na Yvette Kabatesi. Abagabo b'ibigango basa n'abashinzwe umutekano bagaragara muri video imwe basunika ndetse bahutaza abanyeshuri b'abakobwa ubwo abo banyeshuri basubiragamo amagambo yo gushyigikira abigaragambya. Mu yindi video itsinda ry'abanyeshuri b'abakobwa bagaragara bavugiriza induru umwe mu bagize umutwe w'abarwanyi utinywa cyane wa Basij wariho ubabwira ijambo. Ayo n'amashusho abantu batari biteze kubona muri Iran mbere y'ibyumweru 3 bishize ubwo urupfu rwa Mahsa Amin warufunzwe rwateje imyigaragambyo mu gihugu hose. Muri iyi minsi ishize abiga mu mashuri yisumbuye bifatanije nabo muri kaminuza kugira ngo bamagane ubutegetsi bwa Iran. Ibihugu bicukura peteroli nyinshi byemeranyijwe kugabanya ingano yayo mu myaka irenga 2 kabone n'ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabishyiragaho igitutu cyo kongera umusaruro. Mu nama yabereye ku cyicaro gikuru i Vienna, ibi bihugu byibumbiye mu cyitwa OPEC Plus irimo n'Uburusiya byavuze ko ikatwa ry'umusaruro wa peteroli ku ngano y'utugunguru miliyoni 2 ku munsi rizakorwa hashingiwe ku mibare y'iki gihe iri hasi cyane y'urugero uyu muryango wiyemeje kugeraho hari mu kwezi kwa 8. Abasesenguzi mu rwego rw'ubukungu bavuga ko iki cyemezo gishobora gutuma ibiciro bya peteroli byari byaragabanutse ku buryo bugaragara mu mezi 3 ashize byongera kuzamuka. Iyi ni BBC Gahuza Miryango urumva no kuri Kiss FM muri Uganda, kuri BBC Gahuza.com no kuri Facebook Live. Icyegeranyo cya Loni kiravuga ko iyicarubozo n'uburyo bwo gucinyiza abantu byakwiragiye kandi bikorwa nta gihana mu turere tw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turimo imirwano. Inkuru ya David Bamford muri gizwa na Victoria Nkunda. Iki cyegeranyo cy'umuryango w'abibumbye cyasuzumye amadosiye y'abantu bakorewe iyicarubozo arenga 3600 hamwe n'ayandi abarirwa mu majana y'abantu bahohotewe bishingiye ku gitsina. Ibyo bikorwa bikaba byarabaye mu myaka 3 ishize muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imitwe yitwaje ibirwanisho n'abasirikare ba leta bose bashyirwa mu majwi y'abakoze ayo mahano. Gusa bamaze gukatirwa bazira ibyo byaha ntibarenze 100. Muri abo harimo abasirikare bakuru 2 n'abapolisi 12. Umuyobozi w'agateganyo w'akanama ka ONU gashinzwe kurengera ikiremwa muntu Nada Al-Nashif yavuze ko gushyira ku ngoyi bitagomba na gato kwihanganirwa nubwo haba hari impamvu runaka. Ishami rishinzwe ubuzima ku isi OMS cyangwa WHO ryasohoye impuruza iburira abantu ku miti myinshi y'inkorora y'abana icuruzwa muri Gambia ko yaba ifitanye isano n'urupfu rw'abana 6 muri icyo gihugu. OMS ivuga ko iyo miti 4 ikorwa n'ikigo cyo mu Buhinde Maiden Pharmaceuticals irimo ibintu bibiri bibi ku buzima bishobora gutera ingaruka zirimo kuruka, kubabara umutwe ndetse n'ikomereka ry'impyiko. Irasaba ko iyo miti igahagarikwa bwangu. OMS iravuga ko iyo miti yatahuwe muri Gambia ariko igatanga ibizindi mpuruza ko ishobora no kuba yarakwirakwijwe ku masoko y'amagendo mu bindi bihugu. Ikigo cya Maiden Pharmaceuticals ntikiragira icyo kivuga kuri iyi mpuruza ya OMS. Jacques, urakoze Prudence Ngiyumva. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere mu Rwanda. Nyuma y'imyaka 4 bari bamaze muri gereza bategereje urubanza
abanyamakuru batatu ba televiziyo Iwacu TV ikorera kuri internet uyu munsi bagizwe abere n'urukiko rukuru. Baregwaga ibyaha byo guteza imvururu muri rubanda, gukwirakwiza ibihuha bigamije guha isura mbi u Rwanda mu mahanga no gutangaza amagambo n'amashusho bitandukanye nuko byafashwe. Urukiko rwanzuye ko nta bimenyetso bifatika byatanzwe n'ubushinjacyaha bwari bwabasabiye gufungwa imyaka 22. N'inkuru ya Yves Bucyana bari mu rukiko. Urukiko rukuru rwasanze abanyamakuru Mutuyimana Jean Damascene, Nshimiyimana Jean Baptiste na Niyonsenga Shadrack badahamwa n'ibyaha baregwaga, rutegeka ko bahita barekurwa. Aba banyamakuru baregwaga ibyaha byo guteza imvururu muri rubanda, gukwirakwiza ibihuha bigamije guha isura mbi u Rwanda mu mahanga no gutangaza amagambo n'amashusho bitandukanye nuko byafashwe. Mu gusesengura ibyerekeranye n'ubushake bwo gukora icyaha, urukiko rusanga ubushinjacyaha ndetse n'abanyamakuru biyemerera ko inkuru bazikuraga ku bindi bitangazamakuru bakazitangaza uko ziri, ariko bahinduye imitwe y'inkuru bakaziha imitwe idahuye n'ukuri, bagashyiramo gukabya. Urukiko rusanga atari ikimenyetso kigaragaza ko hari hagambiriwe guteza intugunda cyangwa imidugararo no gukura abantu imitima, kuko nk'uko impande zombi zibyemeranyaho, icyari kigamijwe ni ukureshya abasomyi kugira ngo inkuru zisomwe na benshi. Urukiko kandi rwavuze ko ubushinjacyaha butagaragaza ko izo nkuru ibinyamakuru byazisohoye mbere y'uko abo bazigana hari imidugararo muri rubanda zateje. Umucamanza avuga ko ubushinjacyaha nta kimenyetso bugaragaza gihamya aba banyamakuru ibyaha, ko ikirego nta shingiro gifite. Nyuma y'isomwa ry'urubanza navuganye n'umwunganizi wabo uko yakiriye icyo cyemezo. Ni Maître Ibambe Jean Paul. Twishimiye icyemezo cy'urukiko. Cyo wenda umuntu yavugaho kindi nuko uko bari bafunze by'agateganyo kuva mu 2018, wakwibaza ngo ibaze gufunga imyaka 4 kugira ngo uzabone ubutabera, kandi bigaragara ko ibyo wari ukurikiranyweho nta byabayeho. Ese nta kintu cyakorwa kugira ngo abantu bajye bafungwa by'agateganyo mu gihe hari impamvu zikomeye mu buryo, cyangwa se nta bundi buryo bushoboka ko uwo muntu yabasha gukurikiranwamo adafunze? Donc ihame nk'uko n'ubundi ihame riri mu mategeko bivuga ko ukurikiranwaho icyaha akurikiranwa adafunze, exception nuko ashobora gufungwa, kuko ibyo bintu bikubahirizwa uko biri mu mategeko mu buryo bwose bushoboka. Ubushinjacyaha bwari bwasabye ko aba banyamakuru bafungwa imyaka 22. Ntibiramenyekana niba buzajuririra iki cyemezo cy'urukiko, gusa bukaba bufite iminsi 30 yo kuba bwakijuririra. Imiryango iharanira uburenganzira bw'abanyamakuru n'iharanira uburenganzira bwa muntu yari yamaganye ifungwa ry'aba banyamakuru. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Dukomezanye nawe Yves Bucyana. Mu rundi rubanza uyu munsi urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwatangiye kumva urubanza rwa Ishimwe Dieudonné uzwi cyane ku izina rya Prince Kid, umuyobozi w'ikigo Rwanda Inspirational Backup cyateguraga amarushanwa ya Nyampinga Miss Rwanda. Ishimwe Dieudonné uri muri gereza guhera mu kwezi kwa 4 uyu mwaka ategereje kuburanishwa, akaba ahakana ibyaha aregwa, ariko abanyamakuru ntibashoboye gukurikirana urubanza rwari ruteganijwe uyu munsi kubera ko abacamanza bemeye icyifuzo cy'ubushinjacyaha cy'uko urubanza rwabera mu mwiherero. Mu kugerageza kumenya impamvu urukiko rwemeye ko urubanza rubera mu mwiherero, navuganye mu kanya kashize na Yves Bucyana wari wazindukiye mu rukiko gukurikirana urwo rubanza. Nk'uko byari byagenze rero no mu rukiko rubanza, ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko kuburanisha uru rubanza mu ruhame byabangamira umutekano cyangwa se imico y'imbonezabupfura by'abahohotewe n'abatangabuhamya mu rubanza. Naho Ishimwe Prince Kid we akavuga ko abavuga ko bahohotewe ndetse n'abatangabuhamya babashyizeho ibimenyetso byatuma igihe baba baburana batamenyekana, agasaba yuko nyine ruba imbona nkubone. Akanavuga ko ibyo yarezwe n'ubundi byashyizwe ku mugaragaro nta banga ririmo. Nyuma rero urukiko rumaze kwiherera rwanzura ko urubanza ruburanishwa mu muhezo, ngo kuko abavugwa mu rubanza ari urubyiruko rw'u Rwanda rw'ejo hazaza rutegereje ubuzima bwite ndetse n'icyizere cy'ejo hazaza. Yves, watwibutsa ibyaha Ishimwe akurikiranyweho? Ubushinjacyaha bumurega ibyaha byo gusaba cyangwa se gukoresha ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina,
ni ibyaha bukeka ko yaba yarabikoze igihe yari ashinzwe imirimo yo gutegura amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda cyangwa Miss Rwanda, ariko we aburana nyine abihakana. Urakoze Yves Bucyana. Tujye hakurya muri Uganda ku makuru ajyanye n'ikiza cy'indwara ya Ebola kihavugwa. Minisiteri y'ubuzima y'icyo gihugu yatangaje ko undi mukozi wo mu buvuzi yahitanywe n'indwara ya Ebola. Umukozi w'imyaka 58 wakoraga akazi ko gutera ikinya yapfuye mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu. Abakozi bo mu buzima bagaragaje impungenge batewe no kuba batari bafite ibikoresho bihagije byo kwirinda igihe bari mu kazi mu minsi ya mbere y'iki kiza igihe cyatangiraga mu gihugu hagati. N'inkuru ya Pensius Atuhaire mugezwaho na Siriake Muhawe nayo. Margaret Nabisubi abaye umukozi wo mu by'amagara y'abantu agira kane apfuye azize Ebola nk'uko bivugwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Umugwi w'abaganga baregereye umugwayi wa Ebola badafise ivyo kwikingira igihe bavura umuntu wa mbere byari vyemejwe ko afise iyo ngwara yarakeneye kubagwa. Ico gihe baciye bajanwa mu bindi bitaro. Umunyeshuri w'umutanzania wo mu gisata c'ubuvuzi yari muri bo yitavye Imana mu mpera z'iyinga. Uwundi muforoma adafise aho ahuriye nabo w'Ikagadi imwe mu ntara yatewe n'iyo ngwara nawe nyene yarapfuye. Mu karere ka Mubende bikekwa ko uwufasha abantu kwibaruka yoba yarapfuye azize Ebola akaba yapfuye imbere yo gupimwa iyo ngwara. Ibiharuro bizwi vyerekana ko hari abantu 43 bimaze kwemezwa ko bafashwe n'iyo ngwara kuva bimenyeshejwe ko yateye hagati muri Uganda mu ndwi zibiri ziheze. Muri abo 10 baramaze gupfa. Inkuru ya Pensius Atuhaire. Tugume muri Uganda. Perezida w'iki gihugu Yoweri Museveni yasabye imbabazi kubera ubutumwa bwakuruye impaka umuhungu we yashyize ku rubuga rwa Twitter havuga ko mu byumweru bibiri gusa we n'ingabo ayoboye bashobora kuba bafata umurwa mukuru wa Kenya Nairobi. Kuri Twitter kandi General Muhoozi Kainerugaba yanavuze ku bijyanye no guhuriza hamwe Uganda na Kenya, maze avuga ko imipaka yashyizweho n'abakoloni yagombye kuvanwaho. General Muhoozi Kainerugaba ejo yavanye ku mwanya w'umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka, ariko azamurwa mu ntera agirwa generali wuzuye ipeti riruta ayandi mu gisirikare cya Uganda. Aracyari kandi umujyanama wa perezida mu bijyanye n'ibikorwa bikomeye bya gisirikare. N'inkuru mugezwaho na Florentine Kwizera. Mu itangazo ryiwe, Perezida Museveni yasabye abanyagihugu kumubabarira kubera amajambo y'umuhungu wiwe, aho yagize ati ntibikwiye yuko abakozi ba leta baba abasivile canke abasirikare bagaragaza ibyo biyumvira canke ko bivanga mu buryo ubwo ari bwo bwose mu bibazo by'imbere mu bihugu bibanyi. General Kainerugaba yarungitse ubutumwa aciye ku rubuga rwa Twitter ku munsi wa mbere bwatumye abanyakenya benshi bakoresha imbuga za internet bamushavurira. Muri bumwe muri ubwo butumwa yavuze yuko vyomutwara we n'igisirikare ciwe indwi zibiri gusa kugira ngo afate Nairobi, umugwa mukuru wa Kenya. Mu bundi butumwa yavuga ko ababajwe no kubona uwahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yemera gutanga ubutegetsi mu gihe yari gushobora gutsinda yandi matora bitamugoye. Perezida Museveni yaraye akuye General Kainerugaba ku mabanga y'umugaba w'ingabo zigwanira hasi, ariko acamuduza ku ipete ryo hejuru ya yose mu gihugu. Yoweri Museveni yasobanuye iciyumviro kiri inyuma y'iyo ngingo yaraye afashe yo kumuduza ipete. Avuga ko naho biruko General Muhoozi hari ibindi bikorwa byinshi yagizemo uruhara kandi akibandanya agiramo uruhara. Umunsi nk'uyu ni umunsi mpuzamahanga wahariwe mwarimu. Ishami rya ONU rishinzwe uburezi n'umuco UNESCO rivuga ko ari umunsi wo kwizihiza ukuntu abarimu bari mu guhindura uburezi, ariko hakanatekerezwa ko nkunga bakeneye kugira ngo babashe gukora akazi kabo neza no gutekereza ku kuntu uyu mwuga uzaba umeze mu gihe kiri imbere hirya no hino ku isi. Navuganye na Victor Ndabaniwe umukuru w'ihuriro ry'amashyirahamwe y'abarimu mu Burundi Kusesona, watangiye ansobanurira icyo intego y'uyu mwaka ivuga ko amahinduka mu burezi agomba gutangira kuri mwarimu isobanuye ku barimu bo mu Burundi. Musanzwe muzi neza ko Burundi bumaze imyaka itari mike burahinyanyura inyigisho zari zimaze imyaka itari mike, haba mu ishure shingiro, mu ishure ry'uma y'ishure shingiro ndetse no muri za kaminuza. Ivyo rero byaradubereye ikigwa kuko
biragaragara ko ubushikiranganji bwabonye ko hari aho bitagenze neza, mbere tukanashima ko ubu kujanye n'ivyigwa bitangwa mu myaka ya mbere ya kabiri ya gatatu birimo birahinyanyurwa, ariko bidakorwa nabo mu bushikiranganji gusa bo twita les enseignants ariko bakamanuka no kuri tere bakaraba abigisha basanzwe bakora muri ayo manipo bagezeko kugira bashobore kugira ico bashikirije, bashobore kugira ico bavuze. Magingo aya mwarimu mu Burundi abayeho gute? Umunsi turabona neza ko umwuga wa mwarimu ari umwuga umunsi udahurumbirwa cyane, ndetse niyo abantu murabigisha wumva ko batawiyumvamo ko baba barimu. Ngo muri kahise twari tuzi yuko abana bose biga bifuza kuba ba mwarimu. Umunsi rero hari ikintu kitifashe neza ngaha mu gihugu, kuko ugiye kubiraba agaciro umwigisha ahabwa mu kibano ntabwo gakwiye cyane rwose ku buryo bw'uko yokwiyumvamo ko ari muri wa muntu ategura abazoba abasubirizi baba ari mu nzego zinyuranye uyu munsi muri kazoza. Ni umwitwariko ukomeye mu masendika, ntabwo tutagira intambwe rero leta iba yarateye muri iyi minsi ijanye no kuraba ingene yozamura umushahara w'umwigisha nk'uko imira ariko no ku bandi bakozi. Ni intambwe yishimishije mugabo ubiravye umubona ubuzima buguma butoroshe ku mwigisha, kuko umunsi umushahara umwigisha wo mu Burundi ahembwa udashobora kumutuma ashobora kwikenura muri bya nkenerwa. Ujyanije n'ibihugu bituranye n'u Burundi, nk'umwarimu ugitangira mu mashuri y'intango ubu ahagaze kurangahe? Umushahara n'ibanga ryo gukora akazi, kuko iyo ugiye gutangura akazi muraganira amasezerano n'uko aguhaye. Ubu munsi mugo tugiye kuraba ku byerekeye umushahara umwarimu umushahara atangurira ko tuvuga ko umushahara cyane wisununuye cyane ugereranije n'abo mu karere twanze dutuyemo. Nk'uko n'ubundi mu bijyanye n'amikoro ibihugu biba bifite, ubwo mubona n'ubundi Burundi mu bijyanye n'ubutunzi, mu bijyanye n'imibereho umusanga turi inyuma. Byumvikane ko no ku mushahara kuba inyuma atagitangaje kirimo, mugabo igihambaye nuko hambavu y'umushahara nubwo leta idashoboye kuduza umushahara ku rugero abigisha bifuza, kandi nta mushahara uzigera ukwira umukozi, turasaba ko leta yoheza igakora utundi twigoro tutajanye n'imishahara, igafasha abarimu kuronka ubundi burusho buterekeye umushahara, koroherezwa mu kuronka ingurane z'uburaro, koroherezwa mu kuronka ingurane zo gukora imigambi y'iterambere ishobora kugwiza amikoro, kugira awukore yumva neza yuko atanguye ari mwarimu atazosozera ngo arinde aja mu karuhuko k'izabukuru akiri mwarimu. Amahugurwa, imfashanyigisho, ibyo byo birahagije? Ntabwo bikwiye mu mashure, nubwo leta ibandanye igira utwigoro ifatikanije n'abo bafashanya. Biraboneka neza yuko amashuri atari make afite ubukene bw'ibikoresho mfashanyigisho. N'ibi bijanye n'amaporogaramu mashasha, inyigisho zarahinyanyuwe, abigisha ntibari basanzwe bamenyereye izi porogaramu zishasha. Bisaba ko hagwizwa amahugurwa bashobore kuja ku rugero leta yifuza ushobora gutanga ibiri mu ndinganizo nshasha ubushikiranganji bwadushiriye. Victor Ndabaniwe, umukuru w'ihuriro ry'amashyirahamwe y'abarimu mu Burundi Kosesona.